Yes kabisa nizera ko mumeze neza cyane nababweni mukaya gatana bageza mu makuru ari kuvuga ku mugabane wa Afrika ndetse na hano mu Rwanda ariko nje ku makuru noneho ku mugabane w'Iburayi. Iburayi bimeze bite? Ni byinshi biriho biragenda bivugwa. Amashampiyona agiye kuba agaruka, byose muraza kuza kuba mubimenya. Ese amashampiyona ko yagarutse muri La Liga bimeze bite? Premier League, Bundesliga, Serie A ndetse na Ligue 1 ho bimeze bite? Amakuru yacu rero turahera mu ikipe ya Manchester United. Muri Manchester United Ruben Amorim ari harapushinga kuri deal ya Yande. Yande ari gupusha kuri deal Yande. Ese ni bande ashaka kugira ngo Man United izakomeze kurushaho kugenda yiyubaka gakeya. Marcus Rashford hari deal igiye gukorwa na Man United. Iyo deal imeze gute? Ese Napoli irabyemera? Ibi byose nibyo giye kurikira muri iki kiganiro. Manchester City Kyle Walker offer yo muri Arabia Saudite yamaze kuba ihagera. Ese biraza kuba bigenda bita. Tottenham Hotspur iri mu biganiro n'umunyezamu wa Wolves. Uwo munyezamu ninde? Byose nibyo uribuza kuba umenya gatanu kuri gatanu. AC Milan irashaka umukinnyi mu ikipe ya Liverpool. Irira pushinga iyi deal kuri miliyoni 41 n'igice z'amayero. Uwo mukinnyi se ninde ushakwa n'ikipe ya AC Milan? Nawe uraza kuba umenya gatanu kuri gatanu. Ikipe ya Liverpool yakoze deal dane kuwe mukinnyi, byose uraza kuba ubimenya gatanu kuri gatanu. Galatasaray mu biganiro na Leroy Sané. Galatasaray mu biganiro na Leroy Sané muri FC Bayern Munich. Ese Leroy Sané we bimeze bite muri FC Bayern Dominique? Chelsea iri gushyira imbaraga mu kugurisha Ben Chilwell. Uyu musore rwose utarigeza nagabanya n'umushahara afata ku cyumweru. Ubu ngo umushahara afata ku cyumweru ari wo agifata, ariko yanze kugabanya kugira ngo apushinga kuva nawe mu ikipe ya Chelsea. Araba yagarutse muri ukwezi kwa mbere, yagarutse mu myitozo ariko aramara iminsi 20 nibwo azagaruka neza cyane mu ikipe ya Real Madrid. Ese byose bimeze bite? Bihagaze bite mu mashampiyona ho? Bimeze bite? Byifashe gute? Ese ama equipe bizagenda bite? Azakina gute? Byose nibyo tugiye kuza tubabwira mu kanya gato cyane, nabyo ngiye kuba ameraho neza cyane. Ari nako mubwira ni uwo utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda dutera imbere, ndetse kandi bikomeze kugenda bitwongera imbaraga zo kugira ngo dukomeze gukora ibintu bishyashya, amakuru mashyashya byose bigiye bitandukanye. Leka twanzike rero duhera mu mashampiyona agiye atandukanye. Uyu munsi hari imikino ikomakomeye cyane muri La Liga Santander. Umukino ukomeye cyane ugiye guhuza ikipe ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Valencia ku isaha y'isayine. Iyi Real Madrid ni umukino w'ikirarane wari wasubitswe kubera ibiza byari biri mu mujyi wa Valence hala mu gihugu cya Espagne, ariko uraza kuba ukinwa uyu munsi ku isaha y'isayine. Valencia ikina n'ikipe ya Real Madrid. Ese uyu mukino uraza kuba umeze gute? Ese nabahe bakinnyi uwo bita Carlo Ancelotti ashobora kuza kuba yifashisha? No mukinnyi usifurwe n'umusifuzi bamwita Cesar Soto, n'umunya Espagne, urakina kuri Estadio Mestella, niho bari buze kuba abakinira kabisa. Ese uyu mutoza wa Real Madrid araza ko yifashishije abahe abakinnyi kabisa mwiza? Maraza ko harimo Thibaut Courtois, umutima defense ni Antonio Rudiger n'uwo bita Aurelien Tchouameni. Lucas Vazquez araza kuba ari kuri kabiri, Fran Garcia araza kuba ari ku ruhande rw'ibumoso, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga na Federico Valverde n'abakinnyi bari buze kuba bari hagati mu kibuga. Vinicius Junior, Kylian Mbappe na Rodrigo n'uruze kwatakira ikipe ya Real Madrid kabisa. Ubwo rero ese ikipe biraza kuba bigenda bite? Baraza kuba bahanganye n'abasore bamwita Stol Dimitrievski, haza wita Dimitri Fuekela, hakaza Christian Moskela, hakaza wita Cesar Talega Yalek Gasilowski, hakaza Enzo Balenesia, Javi Gela, Diego Lopez, hakaza Andrea Aimerda, Luis Loija, hakaza Hugo Dulo ni uribuze kuba yatakira ikipe ya Valencia.
abakinnyi bari mu mvune ku ruhande rw'ikipe ya Real Neder Militao, Dani Carvajal ndetse no bita David Alaba, Carlo Ancelotti no bita Carlos Corbelena ninde urubuze kuba yitwara neza cyane. No mukino uza kuba ku isaha y'isa yine kabisa, ahase biraza kuba bigenda bite. Ese ikipe ya Valencia ishobora kuza guhagarika ikipe ya Real Madrid, ko abaturage bi Valence bavuze yuko ikipe yabo stade yabo biyubakiye kandi bakayikorera umuganda mu gihe kibiza, nta kipe izongera kuhaba tsindira. Tuvuye ngaho muri Espagne no mukino rukumbi umwe uhabaye, reka ahubwo tuze kwigira mu gihugu cy'Ubufaransa. Nabonye naho hari umukino umwe mu gihugu cy'Ubufaransa kabisa, nabonye hari umukino umwe ikipe ya Nice eri buze kuba ikina, ndetse kandi ikindi muri Espagne mumenye yuko hari Copa del Rey, Copa del Rey kabisa mu gihugu cya Espagne, nabo baraza kuba batana mu mitwe. Gusa iyo mikino yose no kuza kuyibabwira neza cyane kabisa gatanu kuri gatanu uko bigiye abyifashe. Mu gihugu cy'Ubwongereza naho shampiyona izaba ikomeza, mana nyagasani, hari imikino myinshi cyane kandi ama equipe mukunda muri benshi. Gusa hari ikipe zimwe zigenda zigorwa buri munsi, nk'ikipe ya Manchester United. Abantu bari kwibaza bati noneho iyi kipe bimeze bite ibyayo, iriri aziti noneho bizagenda bite, dore ko izacikira n'ikipe ya Liverpool. Ese yo bizaba bimeze bite neza cyane kabisa. Mbere ko rero nkomereza no mandi amashampiyona kagenda babimanza babwire inkuru kugenda zicaracara zigenda zivugwa. Muri Manchester United bamwita Danny Murphy ukina ikipe ya Newcastle. Uyu Ruben Amorim rero akaba amwifuza cyane, akaba yifuza ko uyu musore yabagaragara muri Manchester United ariho arayifasha gatanu kuri gatanu. Ese biraza kuba bikunda ko uyu musore Danny Murphy ikipe ya Man United imuzana? Ikindi kandi muri Manchester United hari uwo bita Victor Gyökeres ukina ikipe ya Sporting Lisbon. Man United iri gukomeza pushing ireba ko uyu musore yaba imuzana mu ikipe, imukuye mu ikipe ya Sporting Lisbon mu gihugu cya Portugal. Ese biraza kuba bigenda bite? Iyi pushing ya Ruben Amorim biraza kuba bigenda neza cyangwa byose biraza kuba imfabusa? Gusa no gutegereza byose tukareba. Gusa ikipe ya Man United inategereje uwo bita Makukurera, irihira pushing rwose kuri transfer ya Makukurera kugira ngo aze kuba yayifasha ku ruhande rw'ibumoso. Ese ibingibi byo biraza kuba bikone byose ni muri transferi ziri kugenda zivugwa muri iyi transfer window kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Premier League nibyo nababwiraga irakomeza neza n'izindi shampiyona. Copa del Rey round of 32 mu ikipe nako mu gihugu cya Espagne. Ikipe Granada irakina n'ikipe ya Getafe ku isaha y'isa n'ikipe ya Pontevedra iraza kubikina na Mallorca, naho ku isaha n'ikipe ya Racing de Ferro iraza kubikina n'ikipe ya Rayo Vallecano. Mu gihugu cy'Ubufaransa hari Ligue 1 n'ikipe ya Nice iraza kubikina n'ikipe ya Reims, naho ikipe ya mu Butaliyani hari Super Coupe. Hari Super Coupe ikipe ya Juventus n'ikipe ya AC Milan. Match komeye cyane, Juventus n'ikipe ya AC Milan. Ese biraza kuba bigenda bite? Byose no gutegereza tukareba. Reka mbanyurire no muri Portugal, shampiyona ya Premier League. Ikipe ya Nacional aza kubikina n'ikipe ya FC Porto ku isaha ikipe ya Victoria de Guimarães aza kubikina n'ikipe ya Sporting Lisbon. Ikina mo Victor Gyökeres ikipe ya Man United ishaka. Twihuse cyane rero reka mbabwire muri Premier League na shampiyona izakomeza ku munsi weja guhera isaa 8:30. Tottenham Hotspur yakira ikipe ya Newcastle United. Na akamace keza, akamace gakomeye cyane kabisa, na akamace ko kureba. Tottenham Hotspur ikina n'ikipe ya Newcastle United, na ikipe ya Aston Villa izabikina n'ikipe ya Leicester City ku mukino uzaba ku munsi wejo. Ndabona uwo bita Andrew Madley ni uzasifura umukino wa Tottenham n'ikipe ya Newcastle ni Tottenham Hotspur Stadium.
akaba ari umukino uzaba uri kubera uzahuza Tottenham muri kipe ya Newcastle United. Akaba ari ko rero ibintu byifasha umukino uzaba hakiri kare ku isaha y'isa 8:30, na ikipe ya Aston Villa izakira ikipe ya Leicester City ku isaha 11, AFC Bournemouth izakira ikipe ya Everton ku isaha y'isa 11, Manchester City saa 11 izakira ikipe ya West Ham United, naho Southampton izakira ikipe ya Brentford ku isaha y'isa 11 saa 1:30. Match komeye cyane, match karundura. Brighton izaba yakiriye ikipe ya Arsenal. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Champions izaba ikomeza Serie A, Venezia na Empoli, hakaza ikipe ya Fiorentina na Napoli, Hellas Verona n'ikipe ya Udinese, nako ko bazaba bakina mu gihugu cy'Ubufaransa. Naho muri Ligue 1 ikipe ya Saint-Etienne na Reims, Lille na Nantes, ikipe ya Lyon na Montpellier nibyo bizaba bitana mu mitwe. Copa del Rey round of 32 izaba ikomeza round of 32. Sidi Huesca izaba ikina ikipe ya Real Betis, Tenerife ikina na Osasuna, Almeria na Sevilla, akaza ikipe ya Barcelona ikipe ya FC Barcelona, ikipe ya Legrones n'ikipe ya Athletic Club Bilbao, naho Maribor n'ikipe ya Atletico do Madrid. Akaba ko rero champions zaba zimeze no konko imikino izameze ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, naho ku munsi wo ku cyumweru iyi shampiyona irakomeza mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Muri bisiko muri weekend abari weekend kabisa iryoheye aba sportifo neza cyane kabisa. Mu gihe bitaraza reka mbabwira andi makuru ari kugenda acaracara gatano kuri gatanu. Ikipe ya Manchester United iri kudiringa deal. Ese birakunda ko Marcus Rashford ajya muri Napoli ikabaherezo bita Victor Osimhen watije mu ikipe ya Galatasaray. Ese iyi deal baza kuba bigenda bite? Barashaka ko Marcus Rashford ajya muri ikipe ya Napoli, naho Napoli ikabahereza uwo bita Victor Osimhen batije mu ikipe ya Galatasaray uriho uritwara neza cyane, umukinnyi ukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Muri Man City Kyle Walker amaze kubona offer mu kanya gato cyane kabisa tuvugana, amaze kubona offer muri Al Nassr. Ikipe ya Al Nassr iri yashaka Kyle Walker mu ikipe ya Man City. Ese biragenda bite? Uyu musore w'umwongereza witwa Kyle Walker araza kuba iyi deal ayemera neza cyane kugira ngo yerekeze mu ikipe ya Al Nassr asange yo Cristiano Ronaldo bajya gukinana, azakina yugarira ku ruhande rw'iburyo. Ese iyi deal iraza gucamo byose n'ibyo cyantubwe muri transfer window uko bizaba abyifashe neza cyane. Tottenham Hotspur ziri mu biganiro n'umunyezamu wa Wolverhampton Wanderers Sam John Stones kabisa kugira ngo abe yaza kuba yabakinira afatanye no bita Vicario Guglielmo Vicario, barebe niba byagenda komeza kugenda bigenda neza cyane. Ubwo byose ni transfer dutegereje ko zizaba muri iyi transfer window. Ibi byose ni biri kuba biri kugenda bivugwa gusa deal zagiye zigenda ziba deal done, so tugenda tuzibabwira gatanu kuri gatanu hano kuri CBRS Studio Sport. Twese cyane rero ikipe ya AC Milan. AS Milan irashaka nde? AS Milan irashaka Darwin Nunez w'ikipe ya Liverpool. Uyu Darwin Nunez rero ikipe ya AS Milan yiteguye gutanga miliyoni 41 n'igice kugira ngo ibe yakegukana uyu musore Darwin Nunez abe yaza kuba akina ikipe ya AC Milan, akomeza kuba agenda abafasha ndetse n'umutoza wa mushyashya wabo. Ese ibi bizagenda bite? AS Milan iyi deal ikipe ya Liverpool irayikozwa cyangwa byose no gutegereza tukareba gusa. Ikipe ya Liverpool yashaka go bita Jonathan David nayo iri mu biganiro nawe. Ubwo bivuze ngo namutse babonye Jonathan David nuko Darwin Nunez n'ubundi byashoboka ko yasohoka mu ikipe ya Liverpool akijya mu ikipe ya AC Milan. Wabita Marcus Rashford sibyo gusa rero byo kuvuga ngo deal yo kumujyana muri Napoli bakazana Victor Osimhen gusa, afite n'izindi offer eshatu muri Saudi Pro League zima miliyoni 35 z'amayero. Ese ibi ngibi biraza kugenda bite? Marcus Rashford arerekeza hehe? Ese arajya muri Napoli cyangwa arajya muri Saudi Pro League? Ikipe ya Liverpool deal
Dan kuri James Williams wari intizanyo muri Morecambe yakinaga ubwo mu ikipe ntoya ya Liverpool ariko baza kumutiza mu ikipe ya Morecambe. Ubwo rero ikipe ya Liverpool ikaba yamugura ikaba yanamusinyishije n'amasezerano deal done kuri James Williams ugiye kuba akanya umukinnyi w'ikipe ya Liverpool. Galatasaray mu biganiro na Leroy Sané w'ikipe ya Bayern Dominique. Ese biraza kuba bigenda bite? Galatasaray yamaze kuba yegera uyu musore Leroy Sané iganira nawe, ariko update isohotse mu kanya ikipe ya Bayern Munich iri mu biganiro na Leroy Sané yo kuba yakongera amasezerano muri iyi equipe. Ese biraza kuba bigenda bite? Leroy Sané arakoze gusinya amasezerano cyangwa biraza kurangira yigiriye mu ikipe ya Galatasaray? Byose no gutegereza tukaza kuba tureba muri iyi transfer window uko bizaba bimeze 5-5. Chelsea iri gushyira imbaraga mu kugurisha Ben Chilwell. Ben Chilwell ni umusore waje muri Chelsea mu 2020 avuye mu ikipe ya Leicester City kuri $50 z'amayero. Akaba ari guhembwa ku cyumweru $190 by'amayero. Ariko yanze kugabanya umushahara kugira ngo akomeze apushinge deal yo kuba bamurekura. Ikipe ya Chelsea ikaba yamurekura akaba yakwigendera akava muri ikipe ya Chelsea akireba ahandi yigira neza cyane. Ese biraza kuba bikunda kuri iyi deal y'uyu musore Ben Chilwell? Byose no gutegereza tukareba. David Alaba wa Real Madrid yamaze kuba agaruka neza cyane 5-5. Uyu nguyu rero David Alaba azamara iminsi 20 akaribyo Karranshati yatangaje ko azamara iminsi 20 agahita agaruka mu kibuga. Ese zaza bimeze bite? Kazaza n'amasezerano ye ariha ararangira, azaza bimeze bite? Naza azakina neza kurusha kugira ngo ikipe ya Real Madrid ibe yamwongera amasezerano. Ikipe ya Barcelona uyu munsi nibwo iri butangaze niba Dani Olmo cyangwa se Pau Victor bari buze kuba abakinnyi bayo ikabandikisha bazakina La Liga Retour. Ese bizagenda bite? Abasore izi nyenyeri za FC Barcelona bizagenda bite? Ese izaba ibasinyisha? Byose no gutegereza tukareba uyu munsi niba iri buze kuba ibandikisha, niba La Liga iri bubyemere, niba biri bigende bite. Ariko Laporta yamaze gutanga icyizere ku bafana b'ikipe ya FC Barcelona ko aba bakinnyi kuri uyu munsi aribwo ari buze kuba abandikisha. Ese biraza kuba bigenda bite? Byose no gutegereza tukareba. Byose tuzabiganiraho ku munsi w'ejo mu biganiro byacu, nibwo tuzaba tubiganiraho inkuru neza irambuye kuri Dani Olmo ndetse no bita Pau Victor. Bizaba bigenda bite? Byose no gutegereza tukareba. Ikipe ya Arsenal iri gupushinga cyakomeje gupushinga ku mwataka Alexander Isaac. Ese iyi Newcastle biraza kuba bigenda bite? Iyi Newcastle iraza ko umubahereza? Byose no gutegereza tukareba, dore ko iramutse imubonye yaba ari umwataka mwiza cyane. Arsenal yabibonye dore ko ikipe yazi
mara ubwo rero ese iyi deal izaba done ni ugutegereza tukareba. Akaba ariko rero amakuru yacu asoje twari tubafitiye mu bigendanye na transferi, ariko tubutse yuko ku cyumweru hari na derby mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Manchester United izakina n'ikipe ya Liverpool. Gusa ikipe ya Manchester United iri mu bihe bibi bimeze gutya, ese biraza ko bigenda bite? Udushyire muri comment. Ese urabona ari Man United Liverpool ni ekipe izegukana umukino? Byose turabitegereje kabisa, tugenda dusoma comment zanyu nanabaha amaleke byose. Naho butaha, ciao ciao. Iyi ni CBRS Studio Sport, ngeneriza bayo David. Yanyishyuye